Il-minuta tibda issa. Sean Borch, mużiċist u attur. Hija xi ħaġa unika li tkun attur u mużiċist f'daqqa. Hija vera, fil-fatt, meta tkun attur u mużiċist, tkun qed tikser xi regoli ta' kif trid iddoq. L-istrument meta tkun attur isir extension tiegħek versus tuża text biss. Ġieli ħassejtek bl-Ingliż jgħidu l-imposter syndrome. Meta bdejt fit-teatru u jinqas ma kont mort drama school, allura kont inħossni naqra isnieħu ta' barra mill-ilma. Kien hemm ħafna diretturi along the years li ħadu ħafna paċenzja bija enuni biex nitgħallem u nasal fejn wasalt. Fuq xi xed taħdem palissa. Palissa ħadd naħdem fuq il-Panto li ħadd ittella teatru Astra, Aladdin, The Rock and Roll Panto. Kull attur ħajdoq strument, ħajkanta u ħajreċta wkoll.